siyathi ukuthi bomake bebangekho kodwa nje besikhuluma ngesihloko lesithi living an effective and productive Christian life. Amen. Besibeka sisekelo twice i-series yetishumayelo lesitabe setibuka kulamalanga kwekuthi uNkulunkulu asisinde siphile impilo letawuthela tithelo, impilo letaba effective kwekuthi sigcine sithele tithelo. Elesikubonile sisabuka lendzaba le sitholile lokwekuthi uNkulunkulu usinikete konke lesikudingako ukuthi siphile futhi siphile impilo kumesaba Jehova. Amen. Konke lesikudingako uNkulunkulu usinikile. Elisifundzile lokwekuthi uNkulunkulu usinike lokhu ngekuthi Satane noma sathi Kristu Jesu lobudlelwane bethu funa Kristu Jesu bosengele tipo letinkulu ngoba lobudlelwane ngaphandle nje kwekuthi usinike konke lesikudingako kunetethembiso letikhona la lesiniketwe tona letihambisana nalo kwatana na Jesu. Lekwentekile ngekuthi Satane na Kristu Jesu ngilokho ukuthi siphunyulile noma saphunyula na usinziswa waphunyula kulelive lelonakele kulelive lelikhohlakele saphunyula kulo nasiphunyula la kwendako asigcini ngalokuphunyula kodwa we participate in the divine nature seba ingcenye yalo buNkulunkulu ngamoya longcwele. Amen. Ngalabanye amagama ngenxa ya Kristu Jesu mina nawe sibese siba munye naNkulunkulu lokuthi nje moya waNkulunkulu uhlala lapha kuwe kusho ukuthi uNkulunkulu uhlala lapha kuwe. God himself ukhethe ukuhlala kuwe wena muntu. So konke ke uNkulunkulu afuna ukuveta ngawe. So uNkulunkulu ukhethe mina nawe ngaKristu Jesu kwekuthi besingaveta lizulu silivete emhlabeni. Amen. So ke bazalwane uma ke siyingcenye yaNkulunkulu kusho kwekuthi kufanele siphile impilo letawuveta uNkulunkulu, siphile impilo letaba netitselo letidlekako, siphile impilo letaba productive, impilo letaba fruitful. Amen. Kunenkulumo lekhulunywa nguJesu encwadzini yaJohane 15 kusuka nje kuverse 1 kuya kuverse number 2 uthi mina ngingumvini longuye a true vine. Uthi mina ngingumvini longuye babe nguye lomnikati wale mvini. Amen. Uthi ke lonke ligada lelingatheli uyalijuba bese ke lonke ligada litselako lona uyalithena uyaliphuna. Amen. Lokhu nje kwabo kusitshela ukuthi babe uNkulunkulu lokusenhlitweni yakhe kwekuthi sithele tithelo futhi nje hayi tithelo kodwa tithelo letinene
Lokusho ukuthi uNkulunkulu ubhekile ukuthi impilo yelikholwa kube impilo letaba fruitful, kube impilo letaba productive, so kube impilo letawuthi nayibukwa kubonakala ukuthi kunetipho letihle letitfolakala la kuwe. Manje angicabangi lokuthi ukhona lelofisa wakujutshwa yena. Kona kuda akusiko mnanzi ke kona lokuprunwa lokuthenwa. But ngathi kungcono kona kunalokujutshwa. Engungcono kakhulu futhi kwakona lokuthenwa ngoba sithenwa ngani bazalwane, siprunwa ngani? Siprunwa ngale dingo lesibhekana nato la ekuphileni. Lama sihlangana naledimo tiyasipruna. Kupruna ke kusho ukuthi kunedingo letijutshwako. Le dingo letijutshwako kusho ukuthi titawuphazamisa. Tingahle noma litawuphazamisa. Tende lesihlahla singakhona ukuthela izithelo letiphilako. Amen. Amen. So ke njengemakholwa unganediswa nje kwekuthi ngisinzisiwe and that's it. Kodwa njengelikholwa amane wenesiqiniseko sekuthi kunetithelo letidlekako letitfolakala kuwe. Muloko uNkulunkulu akubhekile. And kuthela bazalwane kuze sihlahla sithele tithelo letidlekako, tithelo letimnanzi. Kunemsebenzi lekufanele uwede. Lesihlahla kwecala nje ufuna uhlanyele. Amen. Kunenhlalo tawuyeda. Kuyafuna ukuthi usihlabulele lesihlahla. Kuyafuna ukuthi usithelele bomanyolo lesihlahla nabo makhabeni. Kuyafuna ukuthi lesihlahla ule usifutha ubulale tilwane letawena ukuthi zithelo tingabi kahle. Ngalamanye amagama kuze utawuthola sivuno lesihle kukhona lekufanele ukwende wena lokukahle nalokufanele. Your input must be effective to produce the best output. Asikhuluma singisi madoda. Yeah. Your input must be effective to produce the best output. So kunedingo lekufanele utende na utenda kunesivuno lotawusithola. Lokusho ukuthini bazalwane? Kusho ukuthi nanento nasikhuluma ukuthi living an effective and productive life. Kusho ukuthi kufuna sinake kakhulu ngala ka effective. Sinake ukuthi lempilo yakho yekukhola is it effective. Sikhumbule bangcwele. Ngikushito lasevikile liphelile. Ithimi yethu kulomnyaka ithini bazalwane? Ase bayikhohliwe. Kodwa nje ke iyisethu sakwesaba siyalidla lelive. Yeah, sure. Siyanqoba, amen. Sinqoba ngesibindi. But namhla kufuna kunaka lokulamkhathini. Siyalidla lelive. Lokusho ukuthi baza ukuthi uNkulunkulu wena ukubeke la kubeke khona so that udle lelive. In everything that we do, asibe nako emqondweni kwekuthi labantu kufanele sibawinele Kristu Jesu. Ngicela kungene edingqondweni tethu kwekuthi noma ngabe usemsebentini sebenta in such a way yekwekuthi kukhuluma lemisebenzi yakho leleta wenda labantu bakunake bese banaka lo Kristu lo la kuwe. Ngalesa besithandaza la lebe sinabe umthandazo nemini ngihamba with one prayer item esengangixoxela ngoba beningekho besithandazela labafuna umsebenzi ukuthi bathole imisebenzi. Sithandazela labasemsebenzini siyathi usabanye emsebenzini akhambi kahle so manje sinawuvuka ekseni usanako ke
sithandazela ukuthi akulungele indlu emsebenzini. Sithandaza abasebentako ukuthi abathole ama promotions lemsebenzini. Bese sithandaza nabasemabhizinisini kuze amabhizinisi angakhule. Amen. Thona kube sikuthandazela. Why? Ngalokuthi lapho uNkulunkulu asibeke khona, it's not about you. Akusingawe. Kodwa kungaye. Ngalesikhathi akubusisa uNkulunkulu akuphakamisa, akusingawe, kungaye. Ayisengiyaphuma kodwa sengiheme ke nyathi. Ngalesikhathi akwenda umphathi uNkulunkulu, akusingawe, kungaye. Ngiko nasungumphathi ungabese ucizethela laba ngaphansi kwakho. Bengingekho lapho bese ngidlula ngendlela. Amen. But ngizama lokuthi kuko konke uNkulunkulu, you must be effective and productive. But ngedulu kwakonke kufanele uvete uNkulunkulu. So ke bazalwane, namhla ngifuna sibuke itimpo umpastor Petro la. Sifunze verse 5 kuphela la ku2 Peter. But now uqhubeka kunetimpo letibalako sawuqhubeka sibuke kulamaviki lalandzelako. But namhla ngifuna sinakele la verse 5. Ubala timpo leting7 lekufanele kwekuthi ngawuthini ngema characteristics lesifana sibe nawo. Timpo lekufanele sibe nato sidingete kulokukholwa kwethu. So kwecala lokukholwa bese ufaka 7 wedini sadibuka. Kodwa nje lamhla sizabuka letimbali. Kwekuthi how to live an effective life. Akibeke kahle, how to live an effective Christian life. Ungaphila kanjani? Manje ngifuna igama lesiswati la effective. Nalasithi la ngibalekela. Ungaphila kanjani impilo le tawenda umehluko la ukhona khona. Amen. Ngoba la sikhona khona fanele sento umehluko. Noma ngabe usesikolweni wena nje ufuna wena umehluko. Kubonakala ukuthi uwaNkulunkulu wena. So sabona letinthathu nje kuphela la. Number 1, invest in your faith. Amen. Amen. Invest in your faith. Petro lana sibone eviyephelele uthi semukele ukukholwa lokuligugu, the precious faith. Usiniketele ukukholwa lokuligugu. Manje ke bazalwane kufanele ukuthi kulokukholwa kwakho kube khona indlu lotatitshala kulokukholwa. Lokukholwa kwakho ukwente ngibekuse ngemlimi la kuthi la ikholweni kwakho kufanele unisele, kufanele uhlakule, kufanele ufuthe kuze kuzokukholwa kwakho kutothela dithele. Kusho ukuthi ke bazalwane kuhlanyela noma ku invest kuhlanyela Musa. Ngutshala hlanyela. Imali sisi-investile ngihlanyele kuphi nakuphi. Amen. Kodwa ngifakele ukuthi le mali yami namhla ngifake i10 kodwa nase ngiyikhokha namhla kuyikhokha se100. Amen. Kusho kuba kuhlala kuKristu Jesu. Amen. Angithi ukholwe inkosi uJesu. So ke nasi invest in your faith. Says be committed to Jesus Christ. Hlala la kuKristu Jesu. Hlala lapha ekukholweni. Khona lapha kuJohane 15. Uthi Jesu ku verse number 5. Mina ngumvini nini ngemagala. Nandihlala kimi nami kini nitawuthela tithelo letinyenti. Ngaphandle kwami kude leningakwenda. Kanti verse number 4 ukhuluma ukuthi kude ligala lelake lathela tithelo litimele lapha. So ke kuze sithele tithelo letinene. Kuze sitoba nesivuno lesinengi la impilweni yethu. Kuze impilo yakho kube netimpo lotawuti produce la empilweni. Hlala la kuJesu. Ngoba angeke uze uthele tithelo ungekho kuJesu.
ungake uqale wente lutho ngaphandle kwaJesu. Balabasha egameni laJesu, don't ever do life without Jesus. Sakuphinza lokho. Don't ever do life without Jesus. Ufanana nanalgala lelapha phasi leli useless. So uthi Jesu hlalani lapha kimi, nanihlala la kimi, neni ndawuthela dithele. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi konke lokudzingekako ukuze impilo yakho itoba fruitful kula kuJesu. Donke letithako letakwenda kwekuthi lempilo yakho ibe netithelo titfolakala ngekuthi kuJesu. So ke uma uhleli kuJesu utimisela lokuhlala la kuJesu, then dawudibona tithelo. Amen. Loku investor la ekholweni kwakho, lokunye kwakho kusho ukuthi work out your salvation. Uma ufunda incwadi yabaseFilipi chapter number 2 verse 12 kuya 13, leswati letawukhuluma ngekufeza is something like that. I very kahle leligama. Kanti lesingisi likhuluma ngakuthi NIV nje ithi, therefore my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Again, amen. Once you continue to work out your salvation, sawusinzisiwe phela. Qhubeka manje usebenze kubonakala lesinziso yakho. Kwese ithele dithele shothi kunemsebenzi ekufanele uwende. I-amplified yona bese ingete emagama la. It's actively pursue spiritual maturity. So qhubeka dinikele noma ke dimisele. Kwekuthi ndakwenda konke. Kwekuthi ngikhule la ekukholweni. Ngimaturishe la ekukholweni. Ngidakwenda konke. Uthi ngikwende ngekwesaba uNkulunkulu. Lokusho kuthini lokho? Kusho ukuthi ngisaqhubeka ngenta konke lengagwenda kuze ngikhule ekukholweni kwami. Ngitabe sengiyandaka. Lokwekuthi lelekwendako akumphoqi uNkulunkulu. Noma lelekwendako akumhlazini Kristu Jesu. So lokudinikela lela sho njalo uthi uNkulunkulu losebenza lapha kuwe. Aguqule inhliziyo yakho uNkulunkulu. Aguqule kwenda kwakho uNkulunkulu. Kuze tofezeka lenhliziyo yakhe lenhle ngawe. So uNkulunkulu unenjongo noma ke kufezeke injongo. Unenjongo lenhle. Lafuna kuyifeza ngale yakho impilo. Maye kusiphosiso bazalwane kusetshenziswa uNkulunkulu. Kusiphosiso nje ukuthi uNkulunkulu akhethe wena. Athi khona ngifuna kuyenda but ngifuna kuyenda ngawo. Kufezeka le yakhe injongo uNkulunkulu. But uma kusafezeka le yakhe injongo kubusiseka wena. Amen. Ngoba iGod siyesifune ukuthi what is my purpose? Kanti ufuna ukubuta ukuthi what is God's purpose for me? Umemehluko lapho. Sifuna ukuthi ngabe vele uNkulunkulu yini injongo yami ufuna le yaNkulunkulu injongo ngawe. Ngiko ke lekutasita lokwekuthi ngalesikhathi wena wenda lokhu uNkulunkulu afuna ukukwenda ngawe. Kunedinto letitawube setiyenteka la empilweni yakho. Ubonakale kwangathi ubusisekile kanti ngilokho ukuthi uNkulunkulu uyakusebenzisa so ya benefit.
sayikhumbula indzaba yemphongolo wesivumelwano. Basuka boDavide bawuthatha sowufuna uyele eJerusalem. Nabawuthatha sayikhumbula indzaba ukuthi bebawudvosa ngetinkabi. Ngaso siyacheka sofuna kwasola umunye uyawubamba. Kwase uyafa. Baba nenkinga ke bawuthatha bawubeka endlini yalomnye babe. Wabeka ekhaya lomnye babe. Livla uNkulunkulu lithi lo baba nekhaya lakhe wabusiseka ngalokuthi nje lo mphongolo wesivumelwano ulapho. Kude la kwenu wabusiswa nje lo mphongolo wesivumelwano olapho. Lokusho ukuthi le presence yaNkulunkulu beyilapho yena wabusiseka. Ngithini ke? Ngithi uma uNkulunkulu akusebenzisa kufeza le yakhe injongo wena utawubusiseka ngalokho. Amen. So ngiko ke lokumqoka lokuthi asihlale la kuKristu Jesu. Sitimisele ukuthi sifuna ukukhula ekukholweni. Amen. Uthi ke lana Petro ngaleso sizathu ke khuthalelani kwengeda bucotho ekukholweni. Ngesingisi, for this very reason make every effort to add to your faith. Angibambe lapho nje. Uthi simple sizathu lesikhulume ngaso evikini eliphelile. Nangabe bongekho sihamba ubukela la YouTube sesikhona. Amen. Uyibukela last week. But ngalokwe kuthi we are part of the divine nature. Siyingcenye yaNkulunkulu sebenza ngathi. Ngalokukholwa lesitfolile kuKristu Jesu. Ngalokuthi lesesiphunyulile, saphunyula kulelive. Ngalesizathu sabo konke lethembiso lasethembise tona. Ngalesizathu sekuthi sine usithandzile uNkulunkulu wasikhethela yena. Sathola lokholo. Asendeke konke lokusemandleni. Kwekuthi la kulokholo bekhona intfo lesithululela khona lesithingetayo. Amen. Letho uthi bazalwane wena njengelikholo yonale responsibility yekwekuthi wena isiqiniseko sekuthi kuphila kwakho uyakhula la ekukholweni kwakho njengemKristu. Awenediswa nje ukuthi ngiyenda nje. Bazalwane lenzaba yekukholwa yekukhula ekukholweni yenziwa uNkulunkulu kodwa siyabambisana naNkulunkulu. Kunengcenye la idlalako uNkulunkulu. Kufanele sikwende bazalwane. Kwekuthi lenzaba let's make every effort. Now ubuyela lemuva ikhuluma ngenzaba yekwekuthi legama lisetshenzisiwe lithi sebenzisa imali yakho lenengi. Amen. Lokushayisho legama ukuthi sisuselwa kuphi. Lokuthi sebenzisa yabona nakuthiwa nje naba bomake bathi bayahamba baya extravagance. Bakhiphe yabo imali batibhadalela kuyakhona. Amen. Ngilapho ke lomqondo wale gama leqhamuka lapho. Lokuthi nanawe kunedilo efanele utende utifake la ekukholweni kwakho. Asakukhulisa uNkulunkulu. Lokukholwa bazalwane ufaka isikhathi sakho nema resources zakho uthi khulisa wena ekukholweni. Akiphindze lapho. Sebenzisa isikhathi sakho. Lesinengi negama lisetshenziswa lapho lokuthi lavish. Lokho sabona so lavish isho ukuthi extravagant. Usebenzisa umuntu othiwa ulavish kuthiwa noma kuthiwa noma extravagant. Hayi extravagance. Usho ukuthi usebenzisa
imali lenengi ekwendeni into lengangazingeki. Nangabe nje ngakhetha nje kwekuthi mina nje ngisathi ngicela decide ngisathi ngicela kwela le hotel lamhla ngikhana nje kulala la ndlini. Ngithi yathi lamhla ngikhana kuyodlila nje na sport nje lamhle man. Sikhona lesimo sesimkhipha imali ngabe kodlila nje na sport ngibuye. Kwathi sinayo amen. Bathi sikhona. Kodwa ngakwenda once in a while but ungathi sayi na uvukhalukile nje sathi kuthina ngicela Cape Town. Ngiyodlila nje ngithatha indiza ngiyodlila nje Cape Town ngize ngibuye. Ngispende nje imali. Amen. Impela phela singakubona ku I blew it masinyane. So ngabazalwane but ke lo mqondo plus uunderstand ukuthi ungafeleli ukusebenzisa isikhathi sakho nema resources akho ukukhulisa ukukholwa kwakho. Jesu ngayelanga uyefika uya eKhabo Lazarus. eKhabo Lazarus kuna Martha na Mary bosiswa Lazarus. Nakefika Jesu Martha waba busy kitchen beka right waba busy kitchen walungisa kudla but Mary wahlala edinyaweni la Jesu. Mhlambe kithi ngeke understand usana umfana ohlala edinyaweni demfundisi kwende njani but ngaleso sikhathi ukuhlala edinyaweni kusho kwekuthi namthishela and ngifuna ukuthatha konke kuva konke la kusho ukuthi so Maria wathi yena utawuhlala edinyaweni la Jesu beka investor indaba wa investor lesikhala kukhona beka ngakwenda beka ngahamba yosita dzadze wabo la ngiko phela mathatha ucomplain as Jesu utholikhuluma nasisi yathi sibhizi la kitchen yena ubhizi uhleli na was just Martha utkhathatha ngetinto kwanyala dzingeki nalo lokumcoka nya invest your time la. So Maria wakhombisa ukuthi yathi kunento lemcoka ngafane kume konke kuze lokhulisa ukukholwa kwami. Yena lo Maria lo na uqhubeka later on Jesu nasase Jerusalem uyahambela le Bethany eKhabo Lazarus khona le Khabo Mary nabasekendi badla kusuka Mary uthatha iperfume yakhe ledule kakhulu yayiphotota uthela Jesu ngalamafutha ehlele enyaweni takhe wamsula ngedinwele takhe bekadule kakhulu kuthiwa lamafutha lawo bekuliholo lemuntu leminyaka wonke lenda bekadule ngayo ukuthi kuze wathenge bekufuna ukuthatha umholo weminyaka wonke wakho abe extravagant. Amen. But yini abe invest ngiwa nje nakhuluma John 12 lo nakakhuluma uthi Judas uvunyelelwa lo lamosha lamafutha ngoba nje ngabe yathathwa athengiswa bese thatha le mali go sitwa labeswele uthi ke John lo bhala hayi akafunje lapho Judas bakakubona siyathi lana bengathola la do ngawuthola mfake kiki. But Maria and an understanding we're going to tell thuba lengitholile let me invest and call it one na Jesu. So bazalwane invest in your faith. Nangabe kupita kwekuthi ukhiphe imali yakho ku-attenda tinkonzo letitsite letitakukhulisa emoyeni ungakufeleli lokho as long as itawukhulisa ukukholwa kwakho. Nangabe kubita ukuthi uthenge tincwadzi letitakwenta ukuthi ukhule ekukholweni thenga tincwadzi. Levo bangani bami young people nina ngaso mlayito ngawuthathwa ngini kakhulu manje angithusa usincoka ke bazalwane but labasha because ngisesigabeni lapho you are building your future. Amen. Likusasa lakho but uma ufuna kuba nelikusasa lelihle and be successful in life invest in your faith.
hlanyele ekukholweni kwakho. Amen. Number 2, cultivate the spirit of excellence. Kunenkinga lekhona abazalwane. Yeke ukuthi ngicela kubile ezameni yasemsebentini. Kuthiwe bayahlupha abazalwane. Kwathi ngaze ucasha umuntu ongakholwa ngoba abazalwane bayahlupha. Noma umcashile nje wathi kufuza iBhayibheli nje akathi ayenza emsebenzi nje uyawudoda umsebenzi. Kodwa la siwasabheni semthandazweni namo number 1 emthandazweni. Kunengodi lapho bazalwane. Amen. In as much as it's invest in your faith, but also cultivate the spirit of excellence. Ngoba thina uNkulunkulu utine order. Naku sikhathi sekuthandaza sikhathi sekuthandaza. Naku sikhathi sekusebenza sikhathi sekusebenza. Na usebenza kubonakala ukuthi kukhona lo sebenza khona. Kule igama lesetshenzisiwe uthi lana leleswati lithi ngaleso sizathu ke khuthalelani kwengeda bucotho ekukholweni. Le gama lebucotho likahle manje khona lelikufihlako. Le gama lisetshenzisiwe lapho ligama lelithi arete ngeSigreek. Lelisho nazama kulibuyisa esingesini. Lingasho virtue, lingasho goodness, lingasho moral excellence. Leli umsho libeka kahle lithi for this reason make every effort to add to your faith excellence. Amen. Excellence yabona na ubhali test ibotishele. Umntwana akathole 10/10. Bhala bani kodwa? Bhala nibantu besikole abathulile. Bhala kuthi ibotishele. Bhala WhatsApp. Bhala excellent angithi. Amen. Bosifaka bostanya. Safunza kahle ngethi. Excellent. Amen. Kusho ukuthi wende kahle kakhulu. So ngulomqondo loyo ke bazalwane. Kwekuthi uma ungumzalwane konke lokwendako kwende kahle kakhulu. So kunale element le. Kanti lasibuyela leligama leli. Bele kuthi into kwase kwathiwa iarete noma iexcellent noma virtuous. Kusho kwekuthi lento yenda lokhu lefanele ikwende endikwenda kahle. Nangabe lombhobho lo wekuthi ngikhulume ngivakale. Nangabe lombhobho ukhuluma konke ukuvakala kahle kude kuhaza kude ini awukhwehleli uvakala kahle. Kuthiwa ke wona lombhobho lo arete kusho wende kahle excellent. Lase ke legama ngoba bagama hamba kucuka ngithi neswati nje bagama hamba sho itolo bekasho lokuyagcina sho lokuyi ngikho selihamba legama liyofika manje lifike likhuluma ngenzaba yekuba moral excellence inzaba yekuba qotho. So ke sehlangana ngikho nje legama engcono ngafanele sesegaba la moral. Lokho kwekuthi lobuqotho bakho kufanele bubonakale. Amen. Leli bazalwane, because we are serving an excellent God. Ngoba khona ba excellent but be excellent ngekuthi ukopile. Uthola 10/10 ngekuthi ukopile. Noma uphethe isicembe sakho. Vele ba results atawuba mahle. But sikhuluma ngekwekuthi ngithi phasele ngathola A-star nje bengidadishile ngabhala ngatitholela A-star kude lo ngobisile sihamba kanye kanye. So ke sithini bazalwane, sithine lo uNkulunkulu wethu tonke tipo utenda kahle. Konke la kwenda uNkulunkulu kwenda kahle.
uyabusisa nje uNkulunkulu ubusisa kahle. He is an excellent God. Ngiko ke nathi ngenxa yekwekuthi we have the divine nature. Sifanele lokwekuthi sivete noma ke uNkulunkulu sene kwekuthi sikhone lokuthi sivete lobuhle baNkulunkulu. Uma ufundza 1 Peter chapter number 2 verse number 9. Amen. 1 Peter chapter number 2 verse number 9. Uthi kodwa nina nibehlanga lokukhethiwe nibapristi bebukhosi sive lesingcwele nibantu baNkulunkulu. Yabona naso sichaza uzama ukubhala lo mbhalo uchaza lokuthi thina sibobani kuNkulunkulu and konke kusihlanganisa naNkulunkulu lokho. Uthi nibantu baNkulunkulu labakhethele kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Legama ke lelithi imisebenzi lemihle lisusela kuleli gama lengikhulume ngalo la arete. Lokho uthi leyel humusho bethathu so that you may proclaim the virtues of the one who called you. Noma ke so that you may proclaim the excellencies of the one who called you. Ngabagama uthi lo nkulunkulu lo sibidile wasikhiphe kumnyama wasilethe kukhanyeni. Yena lo nkulunkulu loyo konke kwakhe kuhle imisebenzi yakhe mihle. Sineke njengebantu bakhe sibidele ukuthi simemetele lemisebenzi yakhe lemihle. Lokumemetela lemisebenzi yakhe lemihle ngamanye amagama thina uNkulunkulu ufuna si-advertise uNkulunkulu emakholwa emhlabeni akhonela ku-advertise uNkulunkulu. Laba sebenza ku-advertise ke wena siqiniseko sekwekuthi na-advertise labantu ku-advertise kubo bayathenga le ku-advertise. Amen. Manje ke uma ipo uyithengisa uthengisa uma ngase quality noma advertise kangakanani batayithenga but the feedback lotayithola tak Jesse ase nafuna ngimosha imali yaphambi kothenga. Manje ke lo nkulunkulu wethu muhle bazalwane sefuna sithi ibute lokwekuthi yena lo nkulunkulu esithi muhle siyamveta inamuhle lo nkulunkulu kulabantu kufanele ukuthi sibahle bete kuNkulunkulu. Amen. So ke ngiko uNkulunkulu athi ekuphileni kwethu indlela lesenda ngayo tipe indlela lesikhuluma ngayo we must be excellent. And uthi lo munye lo bhalako lo excellence lena ibonakala ngalokho uNkulunkulu abekile lapha kuwe. uNkulunkulu bazalwane usinikete ema-talent alehlukene ema-skills lehlukene. Kunetipho uNkulunkulu asiphe tona and you must be excellent kuloko uNkulunkulu akuphe khona. Yendisisa lapho uNkulunkulu akuphe khona noma kubeke khona. Yenda wena ngalokho ugqamile kuze kuthi bana babuka wena babone lo uNkulunkulu wakho. Ngalamanye amagama abazalwane thina njengemakholwa uma utawuphila ngale njongo yaNkulunkulu wendisise lapha enjongweni yaNkulunkulu ngawe kulapho kutawubonakala khona umusa waNkulunkulu etikwempilo yakho. So we must be excellent. And bazalwane lokuba excellent kubonakala empilweni yethu yakonke malanga konke lesikwendayo nomsekhaya wathi whatever the day la kwendeke ukuthi nibe khona ngenda to the best of my ability ngenda ngako konke lokusemandleni nami ukuthi kwendeke kahle. Nabe kunemsebenzi nje sekahlelwe ekhaya ukuthi bantu awuselela ini ayingafi ngawe. Ngilokholwa phela lokho bazalwane
lokholwa akusiko lokudala la sonke la sonke lisuke sitohlonyiswa ukuthi siyophila lengaphandle la sonke lisuke sitohlonyiswa ukuthi kusasa ngumsombuluko ngibuyele emsebenzini ngophila nebantu 8 hours nebantu abanye abakhona lokholwa ngilapho kutawubonakala khona futhi kumnanzi ke lapho ngoba lapho ufika unyathelwe khona ucinzetelwe khona ngabe sekufuna bese kuphuma lokukholwa khona. Ngicela sibuke Daniel is a very good example yemuntu lo akhombisa le moral excellence. Daniel uma ufunza Daniel 6 verse number 3 sayikhumbulisa abaDaniel kwekuthi labathunjini la Daniel chapter number 6 usebenza ebukhosini kuthiwa Daniel noma ke lenkosi ngaleso sikhathi yakhetha ukuthi leli velayo ilehlukanise ngetigodi leti 120 noma ema province la 120 kule ma province la 120 wabeka bantu labataba ngama administrators noma ke tikhulu leswati wabeka tikhulu kuze stokuva wabeka abantu each and every province lo tawuba nguye lo tawungamela ngubutaba ngumphathi sports wasekele sabekela abaphathi sports laba 120 wasubeka bobengameli labathathu lo shows labaphathi sports batawu report kulabo bengameli labathathu kulabo bengameli labathathu Daniel ngulomunye wabo. Now ufika verse number 3 kuthiwa Daniel yena wase ukhombisa ukuthi he proved himself more capable than labanye. Lo shothi Daniel akunase kusetshenzwa labo bengandana labanye kwabonakala ukuthi athi Daniel akusebenza kwakhe kwehlukile. Wabonakala Daniel usebenza kwakhe kusebenza kungqono kunalabo labanye. He is more productive than labanye. Yaze inkosi yafika yathi no ngenxa ya Daniel ukuthi nakasebenza yena kuyabonakala lapho asebenza khona. So ufuna ke manje kumpromote ukuthi manje sale kuba nguye lo ngentulu kwalaba labanye bomengameli. Empeleni kwathi sale kuba nguye lo tawuphatha lonke lelive abe ngaphansi kwenkosi. Nangabeka ngeke understand ngayo thini. Shosba sofuna ngimenda prime minister. Lady because the kusebenza kwakhe Daniel he was excellent. Wawuhlukile kusebenza kwakhe ngoba bekasebenza sesikhathi sekusebenza bekasebenza. Ngiko lecture onisa ubona ukuthi nakusikhathi sekusebenza bekasebenza nakusikhathi sekuthandaza bekathandaza. So Daniel ke kusithiwa ke abesebenza kakhulu nase inkosi seyifuna kumpromote kusuka labanye bomengameli lababili bakhuluma nalabanye letikhulu leti 120 kuthiwa no asakhe ni plan ngeke kunuke kuthi lona siphathe kwangathi ngiyababona ngiyabeva sebakhuluma bathi ngeke siphathwe nomuntu wekhamba wapha bekathunjiwe kudala eBabylon. Now fika verse number 4 ngiyathola khona ukuthi bafuna baphenya emabhuku babuka ukuthi Daniel emsebenzini wakhe kude ilapho ake wakhwabanisa khona kude ilapho tino lingahambi kahle khona because they try to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. Asasebele bathi yini esingathula sitombeka icala ngakho kodwa kuthiwa kude labakuthola. Ngiyathanda lagcineni lo verse number 4 uthi they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt or negligent. Kuthiwa kude kukhohlakala labakuthola Daniel ngoba Daniel abeka sinaka sebenza umsebenzi wakhe ngaphandle kwekuthi beka wenda kahle beka phinze Daniel athembeke la ekusebenzeni. So yakwa legama he was excellent
but also he was a man of integrity. Abesasebenza kahle kodwa asebenze ngebuqotho. So Daniela wamelela uNkulunkulu. Ngiyothoba bekathembekile. Abatholanga ngisho kunye lokukhohlwa ke naka ke naligama lakhe. Neither corrupt nor negligent. Ngiyamnaka lo negligent. Negligent usho ukuthi unganaki. Yabona? Kuthi wena abahlola lamabhuku bakhaza ukuthi kuthi asesibuke ekukhohlakala. Hayi kuthi la khohlakele khona. Asesibuke ukuthi kude yini lapho endi mistake khona ngekunganaki. Bakhaza ukuthi konke into lakhe lisense. Mzalwane uma usebenza noma ukuphi noma konke lokwendayo kusho ukuthi yendisisa and pay attention to detail. Yathi kubhlungu ebazalwane. Sesifunza ngemzalwane emaphepheni. Manje ngeke kusashiwo ukuthi bekanganaki. Sekawuthiwa udle imali. Amen. Ngeke ukuthi le mali akubonakala emabhuku akahlangana kabalance ngekusibosebela ngenganaki tifo. Ema receipt nakuthiwa kufuneka ama receipt ungawathatha ama receipt angithi. Uthi I receipt yakho. Kusona sekubhalance somabhuku. But iphi kuphi lokho? Kuphi lokho? Vele le wayisebenzisa le mali wayisebenzisa kahle. Wathenga le kufanele ukuthi kumele kudi receipt. That's why udla imali. But uDaniela kuthiwa he was not negligent. Ngizama ukuthini bazalwane ngaDaniela? Usibonelo kithi thina njengamakholwa. Wekothi singemakholwa nje. But we must cultivate the spirit of excellence. Sisebenze konke sikwende kahle. Ngisho esikolweni bazalwane bantu abasha nisesikolweni. Awungafeyiswa nje kusibonga nani bodlala. Ngoba lokudlala loba negligent. Angathi kusinyalo sikhathi sekufunza and focusa ekufunzeni. Anginaka nyalo sikhathi sekuthi nyalo sekusebenza nginaka ukuthi ngisemsebenzini. Anginaka ukuthi nyalo ngisekhaya kufanele into nakho umsebenzi wasekhaya nginaka lo msebenzi wasekhaya. Na washa teacher nje uwashe kahle le teacher ube excellent kwashe teacher. Angathi make nakabuya bathi awusolo kwathi washe teacher. Bese yakuthethisa ke amen. Kodwa la umzalwane umsebenzi wami ngawenda ngwende kahle. Ayibonge inkosi. Ngicela kugcina number 3. Kwecala ngithi invest in your faith. Number 2 ngathi cultivate the spirit of excellence. Number 3 pursue knowledge. Funa lwazi. Amen. La uthi la verse number 5 verse number 5 uthi ngaleso sizathu ke khuthalelani kwengeda bucotho ekukholweni nakubo ubucotho nengede kwadi. Amen. Lokwadi ke lokho engikhuluma ngabo evikile phela ngikhulume ngekwadi Christ, the knowledge of Christ. Ngathi lokwadi lokho lamagama ehlukene ke la ngesingisi knowledge bomthu ngeswati lwadi bomthu but ngalesi Greek amagama lehlukene. Ngale ngendla lokwadi Christ ukukhuluma lolwadi lolu personal intimate relationship kwekuthi yeah mina nje make mkhona sisiyatana kangcono noma kwatile nje ngimoza lamhla kaphetha nakajabule futhi ngiyabona uzathi ujabulile naka ne stress ngiyakwenza ukuthi ne angasho lutho angithi kendeka ke bathi noma kendeka nangoba yangathi angibude ukuthi ku right ngizayi ku right ngibangathi akusibo right. Amen. Ekwethu ke thina bobabe lokho but ngisho ukuthi kulobudlelwane lobo ke lo wangale ngehla kodwa noma lolwadi lolo kodwa lolwadi lakhuluma ngalo la lolwadi legama ethi science. Legama ethi science lisuka egameni lesilatin lethi science something like that. Lelisho knowledge that requires intellectual activity.
lwati kuthi tipo utathi ngengqondweni angisho njalo. Now this is practical knowledge. Lwati loluthi ukhona kwenda tipo ukhona ukuthi impilo ngiyiphila njani ngekuthi ngiyathi ukufuna ngendele. Nangabe nje ngifuna kuya South Africa angeke nje ngithathe kwaMatanga ngibele ibhasi ngebhoda ngibe ngaphansi passport angithi ngiyathi sifuna ngiphathe passport kuze ngiyowela. Niyabona, I know how to handle life. La empilweni bazalwane kubita kuthi tintfo njengemakholwa asilifunze iBhayibheli. This is our number one literature lesingayifunza. But asitihluphe ngekwathi usikwente kanti asiphila khona. Asitihluphe ngekwathi sitibodendeka kanjani. Asitihluphe ngekwathi ngoba uma singemakholwa but asali ukuthi kwentekani sitaba irrelevant. Ngeke sikhone kuba wina labantu. Ngeke sikhone kuba sonzeta ngoba asathi usile yini abayithi ngako kwentekani. That is why ngikuthanda kakhulu kubantu abasha ukuthi hambani niyofunza. Na uthole ithuba lekufundza, uthole ithuba leke-university, uthole ithuba leke-college noma ngabe ngikuphi. Hamba uyofunza. Hamba uyofunza. Sicela abazalwane labafundzile abantu abasha. Amen. Ngisho kahle ukuthi na uthole ithuba, amen. I'm mindful ukuthi akusisisoke sithole amathuba. But kufunza kusiko ke esikolweni kuphela. Impilo iyafundwa. Impilo yena njani bazalwane? Namfuna kwathi ngibabhatata nje baba encumane. Ngilongele kakho ngohlala nawe. Ngiyofunda sibhatata ulinywa njani. Ufunza lo, amen. That's knowledge. Ngayabagama bazalwane. Kuze stophila sibazalwane. Khumbula sikhuluma ukuthi living an effective and productive life. Thola lwati letawukhona ukuthi lukuphilise. Uma uthatha ihlupha ngekuthola lwati noma ngabe kuthiwa kude mathuba emsebenzi, but nangathi ihlupha ngekuthola lwati ngayithola indlela yokuphila so that I can be effective and productive. Tihluphe ngekuthola lwati. Sibuyela ke lo Daniel lesikhuluma ngayo. Walithola ithuba lekufundza Daniel. Nasifunza le Daniel chapter number 1. Sitayikhumbula indzaba yabo nebafana abang4, abanye abang3. Womeshak Abednego na Shadrach. BoDaniel bayiswa esikolweni. Nabayiswa esikolweni babantu bekufunjwa. Bafikele esikolweni bafunza. Ngoba uma ufanele ithuba lisebenzise lethuba. Kuthi the Bible is verse Daniel 1 verse 17. Kuthi to these 4 young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Lokusho ukuthi konke lebeba ngakufunza uNkulunkulu wabenda bavuleleka ingqondo bakhona kufunza. Baba ngiko lokwenda Daniela. Lokwekuthi akhona kuba excellent emsebenzini wakhe. Ngoba waba nelwadi atawukhona kulisebenzisa kuze akhone ukuphila. Athi ukuthi into ufuna tenteke kanjani. So sike makholwa sibazalwane sikholwa inkosi uJesu Kristu asitihluphe ngekwadi tifo. Amen. Then uma sitahlupha ngelwadi ngikufuna lwadi. Statithela. Because then lekhuluma ngato petrol. Nakathi ngetani bucotho ekukholweni kulokucotho nengetelwadi utawuqhubeka ngetelwadi ngete self control akubali akusitho debits ukuthi ngi7 steps to what but we chain level kwekuthi kuyakhacekana. So for you kuze kuthi utoba effective utoba excellent utadzinga nalo lwadi lotakwenda ukuthi ube excellent.
the more uba excellent ukuthi into takudenda kahle kutakuvula igqondo ukuthi okay lokhu ungakwenda njani kangcono uhambe ufuna lwathi ngilempilo leyo bazalwane le nkulunkulu ayibhekile kithi thina sinema khona and uma sitawuphila kanjani will be productive. Amen. Sengcina ngicela nje ukuthi nawuphuma la kuleli viki leli uthi imbuto leng3 le mbuto nje leng3 ukuthi how am I investing in my faith? How am I investing in my faith? Yini kwendaba ukukhulisa ukukholwa kwami? Yini kwendaba ukukhulisa ukukholwa kwami? Number 2, how am I cultivating a spirit of excellence in everything I do? Yini ngendaba ukuthi konke lenkwendako ngikwendisise. Konke lenkwendako ngikwendisise. Yini ngayenda? Kwekugcina yini ngakwenda? How am I continuing to learn and equip myself for God's purpose? Yini lenkwendako kufunza ngihlomise kuze ngiyofeza injongo yami uNkulunkulu. Ngoba bazalwana, it's not about us, akusingathi ungaNkulunkulu. So kufuna ukuthi sibe intentional. Ngulo nalo atitshele ukuthi yabona mina ngifuna ukukhulisa ukukholwa kwami. Yabona mina everything I do ngifuna kwatiwe nje ukuthi excellence ingcebo la ngamkhona nje kune excellence ngiyendisisa la ngenta into angendi nje and kube la kimi ukuthi yathi lwadi into lentathi hlupha ngayo kube khona into lengiyifunza kolesha lebengingayazi ngicela lwadi akusuke esikolweni kuphela kufunza impilo uma kufunza impilo kufunza impilo ngibebede excuse ukuthi angathi ukuthi ngendala I can talk to people ngaphuma nebantu labangamfundisa ukuthi ngenda njani nolwadi bazalwane kwakona nje lokuthi yathi uyangibuka mina isikhathi ngifuna ukukhuluma nento naye lokuthi yathi sekufuna kuthatha umfati hamba ufuna lwadi ungakakwethi yathi ngifuna kugana hamba uyofuna lwadi ungakakwethi. Amen. That's life. That's Christian life.